CKD ni chronic kidney disease selalunya memang impending diagnosis lah. Probably sebab ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol, tiga serangkai, dan dia punya kidney side effect tu complication, so dia punya vitamin naik, gula naik. So untuk kita full supaya bertahan lah selagi boleh, sebabkan dialisis tu kalau boleh kita nak cuba juga, but once you dialisis, that's it. So memang you have to control your protein. You memang kalau boleh jadi full vegetarian. Ambil protein yang high quality saja. Probably macam telur, ayam, ikan. Red meat totally out, seafood totally out. Of course sugar, no. Karbohidrat tu kena control, minimum. So kalau you boleh, tapi veggie pun you kena jaga supaya take note into the pesticide. Sebab kan kalau sayur yang biasa-biasa, you akan ada pesticide, you ada baja yang bahan kimia semua tu, itu pun akan tidak memberi result yang sangat bagus. So kalau dengan CKD, air kena jaga, protein kena jaga, kalau boleh vegetarian. So you punya diet selalunya pagi, kalau you rasa nak skip, you boleh skip, ataupun simple veggie dengan simple protein. Lepas tu tengah hari sayur, buah tu kena jaga sikit, jangan buah yang terlalu manis. Lepas tu protein yang simple, kita ada selain mikro, you boleh pop kepada selain mikro. Dinner pun lebih kurang macam breakfast. So lepas tu you focus on your Alora full set, sebab detox sistem kita usus, kencing, berak, telur, darah, dia is detox. So you activate your detox system. Alora dia betulkan you punya aliran darah, dia bantu kita punya aliran darah dan lymphatic drainage untuk you boleh cleanse melalui skin lah. Lepas tu you dah betulkan you punya metabolism guna Zenkoso. Keradangan you bantu dengan Shiruto. Kalau katalah memang ada kolesterol, memang ada kencing manis, memang you kena Zenkoso tak boleh tinggal. Shiruto specifically untuk CKD sebab kita nak bantu untuk repair balik dia punya sel, whatever remaining kidney sel yang masih ada tu. So kita bantu dengan Shiruto. Kalau boleh lebihkanlah. Pagi next bio spirulina tu optional lah. Rasa kalau memang perlu boleh ambil. Biasanya pembuangan memang akan jadi tak berapa nak lancar, so next bio sangat penting. Tapi kalau saya rasa kalau spirulina saya berjaga-jaga sikit. Sebab spirulina dia ada potasium. Potasium kan dia kacau sikit buat pinggang kan. So kita kena kontrol. Kalau orang sihat, kalau macam kita pakai satu penutup kan segenggam kan. So kalau CKD kita jangan advise macam tu. Minimum lah 3 biji, 5 biji ataupun 6 biji satu hari macam tu. Tengok dia punya progress. So air pun kena monitor lah.